Hello, good afternoon. Ubi ko ma'am. Ma'am tambibra. PowerPoint. How is it, ma'am? Cover power. How is it? Ani tangi. Me ani katangi. Well, ma'am. Some yauzer ani. Kano taros. How is it? How's it? Newspaper pabagi matangdo katang hana amtang newspaper se harek tare hautrigaida kari newspaper paba yai khotpe yai adugi matangda ai kitang hana share to sake ko newspaper se akoina page haina hai taragati akoina page na khan taragati ahambada koigi karamba newspaper se padoino haibsima hana khangbiro ko karamba newspaper se pagadaba newspaper se khangda taragadi koigi kaino haidi yamna
ada ama khalaga ani hom pang chong bal to adu yam nungai ta badi aidi nungai te plus ka do yar kanda koi gi kai hai ni yamna haidi focus to wagam da bani ko adu newspaper ama kha khat biro either Hindu khan ge bra na traga Indian Express khan ge bra ama khat biro aidi sise chahi chupa ma par to ni ko chahi chupa ma par to ni adu duga chahi ama chahi haidi leparoi da bani UPSC preparation bo oiro ama bo oiro SSC ki bo oiro dum pa ba chang hai hanu pau pa do ni na newspaper ama kha khan biro Hindu se amna tangi ko ado online de dum aina dum online de dum phangi anima dum phangmani na anima dum haidi kari haini pa ba yai ko anima dum choose to ba yai but offline de loge haraga di akoina kaino da loge haraga di Indian Express ko Indian Express se oina pa biyo haidi Indian Express na heleba haidi kaino de woman tang de ko habidi ma se paisa newspaper lowa matam da lupa chamyang khai adagi chani maya da dum lei Hindu di akoi Manipur da lawra di around chonga gi maya da lei bani ko 500 ki maya da okay karai da you know hello actually here I'm not able to understand I will be doing bilingual okay so newspaper for UPSC you have to choose either one of them and you have to stick to the chosen newspaper if possible Hindu either you choose Hindu Hindu is a lot more costlier and Indian Express is a lot affordable around if you buy it around it will cost around 500 per month and Indian Express around 200 so adumai aduna apama ma choose toro if you choose one of them then you stick to it so that you can read throughout the year okay aduga newspaper se choose torani next na online offline ko online if you want to read online then online the read tawge hai taragadi koigi possibility ma'am ama like AI sizinaba yai ko adagi koigi paba matamda AI sizinaraga paba yai adagi kano su tawba yai koigi kai hai ni note semba su yamna nungai ko haide online na pa taragadi adagi kano da haide kano tawba da su haide yamna quick oina paba su yai quick oina paba su yai ko haidi paba matamda yam thuna su paba lum ngam yai ko offline da paba gi kana ba su lei ko offline da pa taraga di ekhoina paper filling ko haidi paper filling oi boring chu de ko not boring ko aduga edi ke haini offline gi di paper newspaper masada ju sizina bi ai ko for other uses so dumaina haidi online offline anima adu pa bi ai ko aduga AI kamana season how to use AI to read the newspaper quickly and how to make notes from using AI from the newspaper I will demonstrate it here please please keep watching not keep making say ahabada compulsory oibra habido is it compulsory compulsory oibra habido I hana haizarake ba personnel it's purely subjective it's personal choice compulsory oige su yai oiroige su yai buko habidi akoina adi compulsory oige haragadi not making sida compulsory oige har taragadi compulsory oina akoi same ge haragadi ko akoi gi yamna hadi page amada one page ko one page natra so koi gi section maza ma page amagi section maza ma no magi khatang iba na phane kai no hadi 365 page ni lak to is 365 days parak to ni 365 page lak taragadi revision ki matam nang wedana ko if you read 365 days and if you not each and every single news
in there, then you will get 365 pages after reading that. So it will be a very a little bit difficult for you to revise. So you stick to you know, a little you know, like making notes very simple. You have to write the notes in a piece of paper, maybe half a page of paper, half a page, so that you can revise it properly. Ko adudani note making se compulsory oide aigi mohotadi ko note making se compulsory oide tabadabu if you are very forgettable ko if your brain is not you know, like brainy types, you can just read it, browse it, the newspaper, so that you can improve your vocabulary, vocab lingnaba, and news to follow tum tawnaba ko aduga amaga mu hairake koigi vision is ki ko adagi vision is ki notes ko Delhi ki phongba and Baisus ki ko adagi kari kara newspaper analysis YouTube to video da mama ma tawidana ko haidi numi khudingi Delhi ki newspaper analysis tawidana madudo is it really necessary ko haidi yamna madudo important oibra hairagadi no ko no kaigino hairagadi moigido yam thi abas oe ko adagi kai haidi numi khudingi Delhi analysis to ni ko vision gi monthly gi current monthly gi form badudi yam kani ba ko monthly gi form badudi ai is even ai samak su pae ba but Delhi gi form bado Delhi gi for vision is monthly PT 365 and all that's important, that's very that we can read it. But if you read newspaper, then you can leave it. If you don't read newspaper, then you can read that. If there is also Vision IS daily current affair updates. It's unnecessary. You don't have to read that. You don't instead of reading newspaper. If you go for that, if you go for daily and newspaper analysis in YouTube and in other platform, then it's unnecessary. You don't need that. Ko adudo important oideba. Aidi kana deba dugu budo paruno adugu budo tauruno. Kaigino haragadi moidi kai haini newspaper da kadang numit chupam pala ga ingonda analysis taw habani aduduna akoida su habit develop to holagte. It will not improve your vocabulary, it will not improve your current affair knowledge. And after watching that, it will take 2-3 hours in order to know fully the newspaper analysis. So you completely skip that. It is unnecessary, it is not important. Next, time to invest. Time say haurakpadadi in the beginning. Beginning dadi akhoi time se matam se changhange aidi phajana changhalo. You invest a lot of time in the beginning because in order to develop a habit of reading newspaper, you have to invest around 2-3 months. Kaigino haragadi aina newspaper parakpa matamda hamada parakpa matamda it's very boring. Newspaper je pal or kanda pabada around 2.5 hours ka sangba yawe ko ado very boring boring yam soi aduga kai haini newspaper se kara da padu no khangdrabni na kanabam khangdabado yam tawe kanabam khangdragadi kai haini paning bagi support deba adubu kai haini newspaper se habitualization se hena maru oy habitualization ko kai na haragadi newspaper pabasida koi note sembase secondary ne adagi kari haini adagi newspaper se ki every is and every what khangbato adu secondary ne aidi it's not important. Newspaper dadi quite important or is kind of habitualization adagi keeping track of news news to gi mari makong khangbai ta haurakpaduna karino news se kayam important oy huji kamai tawri news se keep tracking of the news
news to karai yograge kari tograge karai da laigage so newspaper se kadoge har kan newspaper ge kwaidagi nungai bese kaino har kanda akhoi da story ama liba numit khuding ge aduga dum pahaning bagi ko it makes you feel like you are going through a comic book that is publishing every day ko you have to read every day so that you know about the news ko aduduna I say I di ngasai news se adum track tawraga adum follow tawninga adum lehanbado adudo newspaper gi fill the lakani adumaina adugi photo ma lakpada changi matam je 2 to 3 months muk changi beginning de ko aduduga akhoi gi asi je changhal matung de di kadara ke hara kanda you will used to tawra ani habadi newspaper pa base nung ai ani 2-3 months kuma changhan ge tara ga newspaper pa base yes reading is more important than making notes because in reading newspaper you have to follow the news and it will make you revise repeatedly the news okay you will compulsorily revise the news like every day if the news is happening every day then you will revise the news again and again so it will automatically go into your brain and you don't need to memorize that it will be completely transfer into your brain you don't need to memorize it you don't need to make notes out of it so used to tell id dum pa taragadi newspaper se adum pa taragadi masa mathana kok ta dum lakani kok dum changa kani adu duna ka dog hara kanda essay gumba irakpa matamda essay gumba irakpa matamda kok ta tholakani ba in writing essay you will get a lot of ideas in writing ethics you will get a lot of ideas it will automatically come to your mind ko essay ethics kuma iba matamda and also examples ethics ke examples ko examples se newspaper de ge dum lo thorok pa yani lo thorok pa badi nangna phadong na ti isalaga thamdong na ti just a khudamane example am pige ko ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯝꯄꯦꯠ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯥꯝꯄꯦꯠ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯥꯝꯄꯦꯠ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯠꯁꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯥꯝꯄꯦꯠ there is a lot of news about stamp as a disaster question ama lakpa dum yaebako ado example piu hai taragadi stamp ma'am am thokre like there is an incident in New Delhi railway station there is incidents in Tamil Nadu both there is also an incident a lot of incidents occur in the newspaper adugi editorial mama phongre editorial da kari aina nainagre stampede as a disaster natural disaster natraga artificial disaster kamaina tackle tawgani adugi ma'am mama nainagre adu ma'am singdo stampede as an example of moina koina ethics ta pbi ethics ta kamain pbi koigi if you are kano oi taragadi chief minister oi taragadi stampede thoktanaba kari tawba yai nangna kano gumba program am sinma matam so like that and that mama example pbi aina just example am ka ai kokta lakpa ningching apa pibani ko so essay gumba ethics gumba iba matamda example se dum matham thana tholakani ba ko if you read newspaper daily you will get examples from the newspaper itself for writing essays in ethics ko so si se later ko direct ngasi gi newspaper da la se ko atai khangning me yar so yes asi newspaper di kaino ne ai haisara ke ko newspaper se every exam ko de maki important hoi ko ai hai gi SSC gi hoigera CAPF ki hoigera UPSC hoigera any competitive exam the newspaper is important loi hoi ko ai di CAPF ki da su like kano essay da question yam hangi dana ko essay irakpa matamda koigi essay gi topic se na article ama pare khala se ko article do any khudamai na ngasi gi article da koigi yarakane bo horen ko article ama ngasi gi article da ed hai ko enforcement directorate ko adugi article ama yarakani ba
yarakani ba haidi yarakani adugi article to dang pa matam da nang khoigi ed gi role se khangni ba ko ed gi role se khangni ba adu ed gi role to khang tar ga di nang ed gi role se essay gi material oi ba yare nang nasana kok to hapsan jar ga essay gi material oi ba mapping gi okay okay mapping se hoi mapping se ai torake ko adi mapping se to hoi tawbadi yai but tawdabu ai gi wakhaddi mapping si di isana tawsabane na phaye na khalle kai gina haragadi mapping to wise ai map ya ma install tawrakadoi mo ko aduna map to install tawno na ai do kahani matam yam sangjaba do isada ai di video ama semna hona matam yam sang taragadi ai ngonda yamna matam nangi ko aduna prelims yam naksala amina mapping gi do hoi tawba ngamagadi ai phani yamna hai khajai ko but husik ma ki di tawgi gum kaino da lasi ko newspaper da lasi ngasi gi newspaper phakala si ko aduga kari kari tawba ya ba ki habi yengase newspaper phakala si ko si ai Hindu newspaper na pasara ge ko Hindu newspaper sa kubi ko me okay 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 kanom dang ing sa ko kanogi hangai sik si ko sa pa anubab test thabra anubab ai sai khangjatri ai khangja anubab ai kai brother ai said oh okay see se SSC thaba akoigi kainogumba thaba mi haitare English kra sojaba mi dadi AI sizinaraga kano tawbase tawbigano ko aidi just pabiyo ba kai haini akoigi kai haini passes kuma paraga akoigi kano leidana passes kuma paraga yam thuda akoigi question answer khumga ba leidana ko English comprehension gido aidi reading passes taraga khumba question gumba do adu gumba tawbagi practice tawba mi gi oina pa taraga di SSC thaba mi gi oi taraga di adum direct word to word pa biyo ko vocabulary so increase tawna ba but UPSC gi oina di aigi wakhanda di word to word para leibai matam mangani ne khalli ko kaino haragidi akhodi information seek tawne ba aduna AI season se UPSC ka satro oi taragidi AI season ga pa su yam thina haidi yam thina thugani ko but tawdabu AI season ga pa matam da yam thujai haraga su khoigi kai haini lab out tawise kaino haraganda khoigi kai haini lots of information AI dadi lots of information ai mit mang da taklau thamedana aina badi kalaktana khoigi kai haini patlauna pasalar kolar kana tawidana adu bitu su aduna
ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯔꯁꯨ ꯄꯥꯕ ꯇꯝꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯇꯝꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯔ UPSC ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯆꯠꯂꯣ ꯑꯗꯨꯒ SSC ꯊꯥꯕ ꯃꯤꯒꯤꯗꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯄꯥꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯃꯣꯏ ꯄꯦꯁꯦꯖ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯟꯁꯔ ꯈꯨꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯗꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯄꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯦꯟ UPSC ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯄꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯖ ꯄꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤꯗꯣ ꯍꯩꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯒꯦ ꯈꯣꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯟ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ AI ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔ ꯄꯥꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ next IAS ꯀꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ next IAS ꯀꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯆꯠꯂꯒ ꯊꯥꯔꯨꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ next IAS ꯀꯤꯁꯦ ꯊꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩ ꯐꯨꯜ ꯃꯣꯛ ꯇꯦꯁ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯥꯔꯤꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯦꯁ next IAS ꯀꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯃꯟꯈ꯭रे ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯤꯖꯟꯗ खतंग स्टिक तौरे नेक्स्ट IAS ꯀꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯦ हौरसिको कमाय पानी 30 minutes ता पाजेबो क्वेश्चन कनोसे खबर से 30 minutes ता पासेबो let us read the newspaper for under 30 minutes ko okay Supreme Court flags stress and strain by SIR to Bengal's people ko from the perspective of a beginner amana खबर से कमायना पारकनी हाबिदुगी अदुदो हाना हाइजरके को खबर तोइना पाबा मिगी सुम हाइजरके सी हेडलाइन ने को हेडलाइन ने बिगिनर अमना खंतुइसे कइनो सुप्रीम कोर्ट चु पल्ले को सुप्रीम कोर्ट चु पल्ले अदगी SIR काइना पल्ले को SIR काइना पल्ले अदुदुगा सिदाइस मान मखा पादम तंदा तो कोर्ट एक्सपोल बॉडी टू डिस्प्ले नेम तदद पादम तंदा लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज काइना का हाइरमीबा अद यामना लुबोय खल्लेबा को याम इंपोर्टेंट होइबा खंदुइनेबा UPSC आदि कदा खबर हा पारक मीजिंग important कैसु ओइदेबा important कैसु ओइदेबा सी logical discrepancies का हाइबा अदगी category का हाइ logical discrepancy categories का हाइ से खंगनिंग तारगदि सिदैदा पाबियोबा दारे दु उरेबा अइना हाना पागिबगी खंगेना मयामनबदि हाइरकनिको बतवदबु पाउसे Supreme Court flags stress and strain by SIR to Bengal people हाइबसे सिदैसे यावरिबा SIR जे खंग तारगदि को Supreme Court की फंक्शन खंग तारगदि को अदगी बेंगल दा हुजि करी करी तौरी हाइबदो खंग तारगदि इराय लाय हाब को अदुदुना खबर जे याम तोइना ममांदगी पारकपा मीदि खुदमोइना आइसे खबर ममांदगी तो पारइबा मी एमनेबको को सिगी SIR से आइदि खंग्रे कइनो ममांगदा बिहार दा तौग्रे SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आइना तौग्रे कनाना ECI ना तौग्रे अदुदना ECI ना तौगिबा पोटनिना आइदि खंगीबा सिस को खंगीबा SIR से कमाइन तौई खंगनीबा कइनो मा फुल स्क्रीन दा लाक्टसे कइगिनो सिस कइगिनो स्क्रीन से याम पिक ना तार को हाइदि सुप्रीम मैम ताबी को सिसा ज्ञान ता
Okay. Supreme Court na flex stress and strain by SIR to Bengals people have say kamay na pani have to explain the okay. Supreme Court na flex stress and strain by SIR to Bengals. SIR se hana khangraba doi ta di papirura no. I have a wari lizara keva sigi du sigi oina ko. I have a wari lizara keva. Supreme Court na han Supreme Court na khut adum thingzala lai be SIR to se SIR se kai hai ba usiki to special intensive revision have ni ba ko. Special intensive revision have the kind of election commission of India na koigi kanoda koigi voter roll se hai tar electoral voter roll se revision adum taweba ko revision adum ure revision adum taweba revision adum tawba se kodamana kano tawba se sahi kudingi election kudingi adum tawdoi ne ado election kudingi tawba sida kaiguma kandadi sida special na harise kaiguma kandadi full revision tawba haitare handak ti full revision je tawre handak se ko adogi full revision tawba se sisina maram oira kanda ngasai gi Bengal da tawba sida ngasai gi awa sai theng yam theng ne like kai haini mi masing sudaba gumba adi BP BLO kangu na tawdoi ni ko aduga adugumba kangu na tawba se SIR tawba se yam wa ba hai tare Bengal ki people da yam soan ba hai tare adugi soan ba dugi namakta Supreme Court na thabak pai khala ini ba ko si kari important oide ai gi wa khadadi SIR ha se khangaba ko SIR ha se khangaba aduga kari kari mogi SIR se kamain tawi Supreme Court ka husi kari tawnari no khole no ha se khangaba do tare kari important oide important oide ha be gi maram so ai no se hai do ne ba kaino haragadi sise dynamic oiba process neba dynamic topic neba sise dynamic topic neba kana adi ruling nateba it's not a ruling it's not Supreme Court ki ruling ama nateba Supreme Court ki ruling oi taragadi Supreme Court ki masi tawdaba yaroi masi sina thabak sigi adi country sigi oiba thabak policy program ama oiragadabani ka haindana tare khairak oi taragadi ko haidi policy Supreme Court na tare khairak ruling go oi taragadi chatna ba sidi dynamic topic ne adu ruling natabani na sise pabiru no aina haning se pa ge ha ba horokba mi singi di SIR je kari no khangdaba mi di paning dui ne ko aduga kano logical discrepancy ka hari ba myam se headline ni important oramani na pa dui ne pa ba yai ka su kai de but tawadabu akoina 30 minute ke manung da pa ge haragadi paro ba kana de dynamic topic ni Supreme Court na adum SIR se tawriba khudingi adum ye taw lerabani nangna tawrido kano tawte nangna sidai sa hairi su SIR tawba matamda nangna kano rule and regulation mayam ama hapsalido ekta ide aduna ekta idamnina nangna rule and regulation hapsalbado yaroi hairi ne ba sidasu Supreme Court na ko adu hapet chaurakpa ama newspaper se sum parak taragadi sisi important oide paroi han haigi doine kyan dai ko kyan yare ko adegi mo yeng se next key headline se mo includes digital currency linked on BRICS agenda haiba ko RBI to govern BRICS ki maramda akoi kari kari khange BRICS ki maramda sukang khangda ba mi ma this is important oye na mu khandoi ne ai haris mamangda BRICS se adom tawlai ram ne adi BRICS ki in kano se news se numi khudingi bu yarabani you can hear about the BRICS every day in the newspaper. If you learn about the BRICS, then you will find it this kind of news. Ko masi important oide na khandoi ne ai su important oide na khalle kai gino haragadi include digital currency link on a BRICS agenda. BRICS agenda da tawkadaba da RBI na haise government da yahallu habne kari ne yahallu se digital currency akoi digital currency ba lai ko RBI na piba RBI na piba digital currency ma lai RBI na kari karamba digital currency pi haragadi koigi ko RBI na piba digital currency do ai harake e-rupee ko e-rupee haina akoigi digital currency ma piba gandai ko asige haiba digital currency e-rupee na piba digital currency se asi se yahallu sine BRICS ki agenda da
kari haba BRICS ki agenda da yahollu sine masis no token wai triam full screen ohalla sai di soidra do me ko aduna BRICS ki EPFO yahollu sine yahollu abisida BRICS ki maram da khang ta di BRICS ki country kya soi koi country husi hana manga le ramani Brazil Russia India China South Africa ado manga le ramadi ki manga ama tinjan gre ko adu ki maram daga koi se khang ta ragadi ko manga le ramadi ki manga tinjan gre koi adu ki maram daga khangba mayam yauna ragadi dum haidi yaugre Egypt Ethiopia Iran Saudi Arabia UAE 2024-25 manung dai dum yaugi banga tani yaugre adugi BRICS ke agenda adu BRICS se mamang se hida karam kanda pangthoi SSC ki satra oi ta age this is daklaw na haiba ngam gadam ni Brazil da 2025 ta ko aduga hantak se gi de koi India da pangthok turi ko India da susho da na 2026 ta di pangthok turi si me am se mamang gi khabar parak pa kanggu gai di loi khomba haiba ngam gadam ni adugu bodon ningsi ga toine ba si pa matab sida but tasengna masigi news se pagadra ko tasengna masigi news se pagadra tasengna asembagi masigi news se koi pabada kana gadra kaino yahol haibani yahol ni habisu native government da hangmani haibani aduna newspaper se habagi parak matam sida BRICS ki matam maram da khangaba digital currency ki maram da khangaba adoi taragadi paroi gandabra kaino di masi dynamic of the topic ni yahol le habisu native ko ai ha sai bedo constant hoy gedaba paw na te gk da yaro gk da yahol lo hai ba ka tane gk da yaw tu se kai no general knowledge yaw tu se yahol le ha bedo hoi tu ne ba taw gre ha ba pot tu ne ba pa tu se taw ni taw rakani taw hallu taw hal adu ko ba ha ba sing ko amata pa ba par bai kana te ko haidi UPSC ki satra mo itara ga digital currency se khangada bani economics ki basic ni digital currency hai se digital currency se cryptocurrency ka khenai ko cryptocurrency digital currency se koi India gi oine EDP se cryptocurrency nati ko like bitcoins ka mana de ma do adu ko ma mana da ba ka to loi khangada bani ba adu di basic ne ba adu di larik ta par so economics ki NCERT larik to howdai loi bu par so adu ta di loi khangani ba current affairs saharagana ngasagi Brazil da India da pangthokani khotkani habsti khabar par pa mi wen de dum khangdau leramne aduna si se par bai kana de masigi pause lakpagi maram so ai harange bako kaino harakanda masigi pause lakpagi maram se khabar toina paragadi khangami Donald Trump akoigi wal punamaki bet se sisina kaidauge harakanda akoigi BRICS mana warning of view karigumba BRICS ki countries singsina akoigi lalolitik tawbada trade tawba matamda karigumba noi dollar season adragadi ko dollar season adragadi yes, I see you. Iran, Saudi. Okay. Yeah. Kasi adu yam tifa sa pon. Iran, I see you. Ko. Yeah. Trade. Dollar season adraga di BRICS countries is the 100% tariff thamakani na warning pidi di BRICS countries da. BRICS country na hai sina akoi dollar season ragum se akoi digital currency sikum bo se season na si sinema hainari se ko ali taunari se Trump na muk shawari sina BRICS ta 100 anoi dollar season da be yaro ko akoigi country punamaki akoigi kai haini hojik taunari je de-dollarization and kana taunari ba de-dollarization ko de-dollarization hai se
kaino hara kana dollars season na ragum sini USA na taurisina kaino akoi gi wall pur magi trade tawna base dollar da ontho ga tawna han bane ba adu tawna badu da country USA di tongjari ne ba ko adu do country man hai se as dollar da ontho ga tawna da sor pudi kana pote let's kaino tawrase akoi dollar da onthok to sor pudi digital currency do ya tawna se digital currency di amaga onthok na ba ka shokai de na ko like computer da onthok na ba go mani ko adu maina tawrase shi ne ba hainari se adu gi maram de gi paw ne ba aina ngasai de li rizari se mamangi pass ki ba paw nga tane masi si khabar to ina par pa bi di aina hang ba aina li ri ba wari se si se li ba ngam ka de ba si li ba ngam tara ga di khabar si par si moina ngangna ri ba se oi thorok pa oi thorok ta ba BRICS summit tawdri ko 2026 ki India da tawga se tawdri duduna tawrokanda khangani gyan tare ko aduduna tawrokanda oina parase government na kari thabak taw khole adugi matungi na parase masi sidi taw kholu advice pi ba khatane RBI na government da taw kholu ka ne advice pi ba khatane na par da na phai adu tare de enga sa de hari se khabar pa ba hodri process kaino headline khatang pa da ngai di khabar pa ba hodri second ani hom da ai headline pa doi ne ngasi khabar si gyan tare ko haidi khabar se sinida akoina headline go bawre hairaga su important oidraga di paro bai kana di gyan tabra adu mana taw hariba poto ka yam dynamic oibra haibadi dynamic oibra meaning di yam changing oirakadra taw busu torok busu ai torok ta busu yabra ko hana khanjara taraga di paro da bana phai ko next mu yengase ko haidi makha kari important oibra paw yawi yengase like CRPF constable wife arrest tawgi pawni si this is crime gi paw ni na important ka shu oide ko crime thoi bu di khangjara su ko adegi central panel flag white gaps in pollution control measure ka habi sida ngasai gi khara id UPSC da nau na para pa mi gi di paw kari gi na sida da ke kwam ga ri se khang da ba mi or di paw ke kwam adegi sida grape kaina ga sida ga lady se ko grape kaina to se grape ko si khang da ba mi di paw kai gi no paw hai se kai no grape ki mathau se kai no ko grape hai se kai no what is grape ko adegi ke kom hai se kai no ko si se khang da ba mi di paw ai hana khang gi boi tare ga di center ga kana ga no fudat na ri se si gi ko adi kano grape kom ga adi government ga stang adu thabak tawnai de haibagi maram da khada bani ko ke kam haibadi kaino si quasi judicial body amani haibadi court ki thabak su tawba and also koi gi kano koi gi administration gi thabak su tawba ko yeng sanabagi body amani like commission for air quality management haibani ko grep haisina great response active policy haibani ko ado magi policy magi grade mari lei ko 4 grade lei husik Delhi da lei se fourth suba grade tani lei se ko koi Delhi ki pollution se pura bera ni tho ubu ga ya pon te khana loi sa thak na hen man han adu na ahan ba beginner oi taraga di if you are a beginner then ko read about grapes read about kekom read about pollution control measures in Delhi this is very important if you are a regular reader then no need to read ko paro bai kana di ba kham adi pollution control gi se numi khudingi paw yaw adu duna paro bai kana de adu duna husi pau ka khabar se important ba paw yaw tri ai na idi le husi pau ba ko husi pau ba can be important ba yaw tri never make political paw ni asi paro roi ko adegi kan crime gi paw ni pani paroi ko adegi noida tek pararoi ko adegi 9 GPS patient discharge and housing pararoi Supreme Court question Delhi's hurried rollout of new school fee gi ni adu su Delhi khatangi Delhi state amagi school gi fee gi pawni si school gi fee gi laws gi pawni ko pagadra na ko saidi state khudimaki law mayam leba si Delhi khatangi pawni like so there is a high states and high state Delhi khatangi pawni no need to read ko adagi district congress chief post is position of president on power is political power atani ayamana ko
civic poll gini sisu paro ko Odisha saltwater crocodile population Odisha da karamba crocodile lei ko crocodile Odisha gi crocodile hedi saltwater crocodile lei sisi ma khangbiro Odisha da saltwater crocodile am lei pau se yawra ibnina ko hayeng parikha da karigumba aikoina saltwater crocodile haraga betting gi type ta hang pa leidana ko mamang da sudum hangbodo hadi crocodile ka haraga crocodile adagi Odisha ko Odisha adagi saltwater ko hadi matching gi type tawnarapa matamda matching gi type tawnarapa matamda sigumba information se am kana ni ko Odisha ko crocodile saltwater connect toraga thamoro hadi manung pa to sai ko you don't need to read this you have to connect this saltwater crocodile se Odisha da phangi ha basima general awareness ama oiraga leihoro ba thamoro ado pa manung pa do sai ko important oi de habdi nate but nang na thijalu bai kana de ta si thijalu raga nang Google da search tawraga crocodile gi maming ga thigalu raga isan bi ya ba note ko kana de no need to read ko adu do paro ka da khabar 365 days ki khabar jida species kya tholakani species listing amai mathaga tholakani khabar yaw ba species adu gi species ma am loi pa le ga di shi dare Prof Sabarimala Temple Affairs Daily Sabarimala Panbasida Noina had the Taina Adi Koi Karen Affairs from Paba Midum Kangani Sabarimala Temple the Gadawi Koi the Pizzing say Temple Kuruma the Changanda with the Ko Hadi Nupi Koyi Kaihani Chahi Tranga Daideki Chahi Hum Fuba Guinea Pizzing say cover Kanota with the Chahadi like Kurumaga Changanda Bagi Sabarimala Temple case so one example like that adu dumaning jing yare makha pa da dress ko important no benate ba edi sum just current affairs se pari ngai sida aigi fake isa gi kokta le jaba fake khara du ninging ama loire ba kasu kana de ba na husi phau gi na pa ga da ba khabar ji yaudri husi phau gi swana ga picture ga ye ba adu ka kai ha ni political party ma ura ba adom red flag ni singjan gro sisu ko moi wari sana ba khona ba kaim darkar ta de adigi unaw rape victim si se example pi ba ya ba pona mani ko like this is masagi rape ki rapist se Kuldeep Sengar hai se mang da thadok haidi bail daga thadok tana ga toido adu duna example oina koi gi yam haidi bail daga thadok pa haidi rapist na bail da thadoga koi gi kaino duna environmental amana kano jail da thamjan ba ka na ga koi gi kai haini yamna protest ka tawnagi dana ko adugubagi pota example ethics ki point of view the example pvi but tabudabu husi phawa chathariba akoi gi kayena haidi sise husi phawa chathariba case amadeba aduduna sum pabudi ka sukaide if you want to read it but if you don't want to read also it's okay you can skip this because it's a continuing process you have to find the ultimate result so that you can know about this haidi nangna Delhi High Court na aroi bada rai tabado adu mau ngai ga da ni ko adu mau ngai ra matung da ai khoi jiki ha badu oi ga ni ba ko adu na pa si pa roi ko si su kaim kana de headline khatang pa ra lore ko adu ni headline khatang pa lore kaim kana de ko government will increase financial aid to women entrepreneurs kaim kana de hengkat kana ha ni henkale ha bisu natti ko adu na asigo ba pa hengkat kani ka ha ba de taurani ka ha ba pa de dum kudo Congress JMK alliance is strong will face si par de gi CBI na ko gi BJ 6 hours stampede ke da to ai nga sa ha ba do sigi stampede ki paujim chu ngasai gi ain ha ba stampede ki ningsing apa matam de example oina pi da thamo si BJ gi rally da stampede achobak thoki natra adegi kaino gi kari RCB gi da su thoki dai ne hantak mamang sai da RCB gi win tawbagi da adu su stampede am thoki da adu example ne stampede ki example am oina du PBI kari
officer na mismanagement tawbagi khotbagi example piu haibada ethics ta example atmaina pbi hai ko atai di pini piru bai mathau ta de ba duna padra su hai sigumbas mamang incident achawba thokrabani aduduna incident achawba do ningsing na ba adum yengbadi ai ka sukai de but padra su hai ko adagi Haryana government changed to monthly aid scheme leave women falling through the cracks ko so falling through the cracks hai kai no intentionally khoi gi nupi se hudom ba haibado adugi phrase to ni yo SSC thaba mi gi di CC vocabulary da isalaw ya sa launa ko falling through the cracks ka haibse ko haidi kari hai no meaning do ka ni isalaw ya AI se na ga di si kumba se thak thak thok pani ko falling through the cracks haidi intentionally hudom do nupi se ko adu do haidi mali government gi aid scheme da ko nupi am hudom me adugi wari ni ko Haryana government gi adugo bada haidi page ai paro ya but tawada bu manung ji dei kaim kana de na khalle ai gi wakan paro ba matam ko kai gi hara ga di Haryana government khatangi ne state amagi paw ne ba si state amagi paw ji di tum thok ta na dum lei radau ne ba ek me am lei state am da Manipur state ki su me am lei da na ko loina ma adu loi pa le di si ba tar dagi sisu paningai ma thok ta de ko I did detained at detain tawbai paw ni sisu Rahul Gandhi gi wari ni ka political news ni parwe mathau ta de ko paningai leite ko husi paw gi oina 5 minutes ta pa doi ni taseng na ai do khabar pa ra pa ta ra ga di si yorok ba matam da 5 minute mu khata nem sang du 5 minute ko kai go ma hanjan na khoi se khabar je dom numi khodi ki pa ba mi oi ta ra ga di 5 minute hen chang oi ba si yorok ba matam si pe si yorok ba matam kya dai ko adu next ki paw sim yeng se ko regional saffron ai se kaino politicize to bodo politicize kaino saffronization ga haina draw haidi koi gi ka haini ka pot thaba ama tar pa matam da politics section ma se mashi sibu kaina saffron regional saffron kano haidi politicize to bodo saffronization ga haini aduduni regional saffron hai se kaino BJP government na magi Maharashtra ki chief minister Fadnavis adu da ma'am ji ka wari sana bai ni si se political power ne ba masi su political power ne mase political power ni na photo it's I think political power ne se tum khanga ne bas dai sa Maharashtra chief minister Fadnavis BJP gan ba chala ado hapet sigi mathaki line abani se tu pa ba tab da so tum khang ni masi political power ne yani ko sisu khun to piro kem kana de no need to read ko adagi fractured human nengo fractured human hai se kai de le mapping gi do ngasai ha do ngasai mama da ma haram do kari clip it twitch ko mapping gi ha do sidai sa yengo ba human balam dam da khabar pam tam sida human balam da human se kai le hana chatlaw ye khalo wakhan ji da kok khida human se kai de le koi gi Saudi Arabia smile lay beto smile India lay ni adagi sila da African nation man lay gani yemen da sila doi ni ko yemen ko si Saudi Arabia lay ni adagi sila ista koi gi hadi pa gi hai tar gadi ko sida bab al mandab lay ni bab al mandab strip lay ni ko sila da Eden port lay ni Eden port ko adagi yemen sida lay ko mapping the loy yemen hara ka da kari changi adu sini sila da si lai beto si sina kari no si sina gov karam maming kawi si gi gov sina kari maming kawi ko adu kari kawi yemen ki surrounding sida kari lai Qatar lai bra adu lai UAE ki thangna bra adu ma'am sing to loy na ma sida se yang ho yemen palak pan tam sida mana sida hari se kaino Saudi Arabia su palli ko UAE su palli ba ta di Saudi Arabia UAE se side da loi leram mani yan dai ko adu du yang ho Saudi Arabia ki UAE ga na sigi paw se ba di pa biro si important ya moi kai gina har ga di masi se yemen gi hujik se yemen da koina yemen palak kon tam sida mamanga di ki parak pa mi oi tar ga di yemen palak tam sida kari pot ani khak ning si gani how this se maning sing an su so da ning sing odum ya dari ko
Houthi se Yemen gi Lalhou group amani ba ko adite organization am group amani ba so Yemen pala ma tam da Houthi se do ding ga da ba ne ba ko ding dra di nang khaba par tri hai ko ado asi se Houthis ka kari gana kana gano fight tori se fighting tori se Houthis ka kana gano haraga di government ka ne ba but tawadabu Houthis ki opposition da le ba government sigi support da le kano da le ba kano se kari hai ni si government nga Houthis se fight tawgadra haraga sigi government se nak pak ani tanar pai tai Houthis ta fight taw na ba poche ani thok torok pai tai ani ji kamai thok torok ka haraga da Saudi Arabia na support taw ba ama adu duka UAE na support taw ba ama sigi sise nak pak tar pai tai hana di sise ani mak se pulam ba ne ba adu ani se nak pak tanar pa ani je sauna rak pa gi wari ni ba ko du na pa biyo sise important na moi bane para khangani ko important oi bane oi ta bane hai ba do para ga khangni ko adagi ko adi calling out these actions in a media trials yung ko yung sorry ED hai tara ga di kano ED hai tara ga di kano akoi gi enforcement directorate hai se kari dano ma se corruption ta wada thing na ba gi da ma ta akoi gi leiba body ama khak ne ba ko mana ka dore prevention of money laundering act ko masi se chalai han doine sigi maram sida ED gi maram sida yam important oi ba kano editorial gi matang sa ila gi editorial se kamai pa ni editorial pa ba sidi khoi gi ka ni logic khara changi ba pa ma ta sisi hawda lo bo pa su nang gyan su ta da ba su yai ba ko gyan su ta da ba su yai ba ai haira ke ba kamai na pa ni ko kamai na pa ni ha ba ai haira ke ba I kano se hai di pa ge hai ta ra ga di kamai na pa ni ha ba ni hai jara ke ko yung ko khoi gi ka do ga hara kan da se iha ha ba da every editorial amagi editorial asem se ko editorial amagi sigi saruk se sidaina sibogi iriba saruk se masi sibu context ko context abidi kaino hara kanda khoigi thogdok wa thok se mana kano hapa ise haidi editorial se mana hapa ise kari maram gino habita habidi mamang da kari thogdok thok ke bedigi mana masigi editorial se ira ino habise masi sina second kaino hara kanda sisina conclusion sawai da lehori sina conclusion ne conclusion sina conclusion ne conclusion conclusion sina masagi personal view personal or magi hai tare koigi way forward hai tare ko way forward to ne ko sida atai lem hori sina body lai zarani yare ko atai lem hori sina body lai zarani context se nangna kano koigi hai di khabar se para po tam sida nangna yam thuna pa ge hai tare ga di context se karino se khangna ba ge da ma ta khoina karino hai se hana thi ga dam ne thi ba se ne maru se is pada ya de na last year in June when the Madras High Court do hara ga zara pa ba ma natre hara ga kari marang gi no man hapa ise sigi khabar se kari marang gi no man hapa ise thi ba ma ado ai gi wa kan de nangi approach se news se context se kari hai ni no se na hara ga thi ba ado tar ga di thu na pa ba do ngam ga ne kari hai ni no ma hai ni se what is written in this context mana thogdok se karaba thogdok no kari matang gi thogdok no ko kari matang gi thogdok no mana sep yam phajana story ji iram bane jar pa ni adi ed na taw thaba khara ko ed na taw thaba khara ni mana sida pi ji do pi last kari dore pa ba mi di khang ngani ko si se su minute ama ani da do pa ba yam ni ko all this device adu da pa tara ani adu ka do ga hara kanda ida hai bani ko IDC si hara ure ED revoked the search authorization and until the premise and it tender an unconditional apology. Yung ED sina kadawa tabak si tawgay tawre mana tawwa liquor gi adu gi adagi thigat pa yama thigalura kanda soiram badagi ED na tawise soiram badagi ay lanjare na ED na khurumba pay wari ni context ay khangye ba doi taragati context se kaino ED na tabak se aran ba tawbagi ne ED na tabak se thijan haidi mi se hekta thi mana power paire ma se thi jam ko sam yare hekta achumaran thi da bida
hekta thijan bagi wari tu ni yan tai ko adugumba wari to khanga lore si context de ge khoi kari khani ai lete ed na aram thaba khara tawre ha ba si ma de si context de khangni adu tar ge 1 minute 2 minute dum pa ba ya sidai se important oi ba pau kem yaw de context de ge khoi khang du se kai no ed na phaba thabak tawbra ed ge maram da oram ni ed na phataba thabak tawbra phaba thabak tawbra or any kari kamba kari maram gi no mana khabar sa hapai se kari maram gi no adu khakta ne mana se sa article sa hapai se kari maram gi no arama thabak tawti adu gi mu se ed se arama thabak tawri hare ko si nu pa sine iram du se yong ko ed sina arama thabak tawri se yaning de na iram du ne yaning de have the mal ba haram ne karai da no mana ed na arama thabak tawba ngam mi se kari gi no kari maram gi arama thabak tawri no ko EDC politics the Yaraba Yaldabra, Kahabiki Madame Atema Iram Disi, have had idea man a cook to the tongue grove, ED Aram, the Karai the Yaw have say idea man no cook to the tongue grove. Aduna PMLA CX Husiki ain't high gribang Sagi Magi ED power PDBA PML money laundering X the prevention of money laundering X Sigi section me is a pyramid like Kari section pyramid high yung ko ED na kadaw ga hara kada money laundering act 2000 money laundering act 2000 kya ha 2000 money laundering act 2002 ko adagi ED sina practice taw matamda section 50 sina ma samon taw gi aya ba piba ko adagi kari section 50 section 17 section 19 ko adagi even Supreme Court ki judgment amanda so high riba many of this provision the verdict itself is under review although no hearing has been held leaving citizen exposed to unchecked power unchecked power di lay ed the kari power lay ba hekta mi je ekta thijan khochat ba ya ba gi power ko hekta mi je force of salaga kano taw ba gi power interrogation taw ba gi power adegi kai hai ni any kind of power me amam lay nang na si se wari zara para ko matamda ED ga kari ga nang na khang tu se kai no ED ga kari ga PMLA ga malai na ba mari PMLA na ED se power hands na pa p ba karam section da p khang dra so yai ko but bu pha section du gi matung ina pha ba khot gi section 17 ga hari se section 19 ga ni se das ka hari ma'am ji ko si se hape para ga section ji pha dra so yai ko but bu kari power hand ba PMLA na PED da asi ma'am ji ma la lo iram mane ko gyan ta ni ko si si pa bi ni nang na ko happy idea chara pam la ni haidi ED da PMLA se season ga khoi gi kai ni mi je hekta thijam ko sam ma du tawre khole hab si ma happy idea do khangani ko corruption ye ngo hara ga moi je haidi kare do hara ka da ED se ka do ED se center gi minai ne ko marui na mana iram se se mana haining se sigi editor se ai para badina ai adum haisar age ko mana panung se ED se center gi ne ko center gi ek ne ba PMLA se su ko karigumba ED se moina ka do hara kanda instrument oina se ne ba weaponize to e mana ko weaponize to kamaina weaponize to koi gi state amagi koi gi chief minister oigera adagi any kano se ED se thajat doine ED nang asigi chief minister se kurana la phaba tawgera phattaba tawgera CM oigera any amagi center jiga yanadaba state ama leine kala se adugi magi official sing natraga any kano sing se political leader ko ED thajat doine noi phattaba tawbra khotbra ko ED ne tawri se kaino paisa seran turan sizinabra money laundering tawbra sarkar gi thadagi paisa do seran turan sizinabra khotbra adu me amjing to check tawna bane but kay chingne ye na check tawdoine mois adu na kay da har kanda ED je thajalaga ot pai wari ni da adi same kari kra le me asi political mana gi yana da political party gi state ki me amjing se ED je thajalaga center sina state che odding taraga di ED thajale to ot pai wari ni da ko adu du ni da adu na mana se se yam phajabam haibane ko chidai sa kamana wa gi way forward chidai yam phajabam haibani adu gi way forward to yengo ko chidai sa kari hai chidai sa yong ko mana se hai jo yam phajabani ko si se if ma hai se ko if CBI
was once described as a case parrot. CBI is the case parrot oitaragadi. ED hound folks ama oireshineva resemble a hound let loss. Ko yam fazadro haidi CBI gi type kadeba ED seasonary is kind of kanana center na state se what na bagidabata. Gen tai ko ado yam phasaba kano amani ED gi maramda PMLA gi maramda adum khangba yaba article amani paro sisi paraga sidai article 32 ka suyauri ko article 32 se kana khangba yae kabendam da hairamo article 32 ko article 32 ko yari se adagi sigi next ki article sisu adum phajaba article di oidi ni international relationship ke article ni ko sise international relationship ta koi gi kari do ga hara kanda koi gi world ga koi gi india ga lainariba gi mari se sisina khara phajana dum tak pani ko haidi koi gi sidai sigi huzi dynamic hai tare koi gi india se hana di USA gi mapang oirami adu Donald Trump na makok chalak padegi hai tare ko Donald Trump se makok chalak padegi ke do ga hara kanda yanadre ko adu koi gi india gi ke do ga hara kanda koi gi 26 January khangi ko 26 January kuidre dana 26 January sida koi gi kana koi gi European Union gi leader ka uduri ba ka chief guest oina asi se SSC thaba bi gidi sidai se yawrabani ko like sidai se magi chief guest oido mi mami do yawrabani ko paba matamda dum sida tu sida Ursula von der Leyen Anthony Louis Santa Lagas sigi bazi important no be SSC thaba mi gidi ko even CDS thaba mi ke ba important no ko hari mi maming se am hangi ba ko UPSC ke de kashu important oide ko kaya ni mi maming sa hangde ba ko S kano de UPSC de important oide SSC thaba mi gidi yam important oi ko adu ko bado haidi para pa matam sita Republic Day the chief guest ohen ba bilateral ade EU ga ko gi India ga leida ga da mari sai sa loi na ma iram mane fasana ko adu leida mana sai sa table me am ma haidi table sing si kai na har kana BRICS ki matang da su ko BRICS ki matang da su yaramani adagi akhoi gi Quad ki matang da su yaramani ko EU ki matang da su yaramani ko aidi kari tauna toino khotoino ka haide EU sina akhoi India da yamna India ga yamna tinani se kari barangi do aidi China adagi USA da EU se langthok pi de ebo jikse adai tara ga di China USA na langthok pi da amina kada USA kana ye opada ure India ubani ne aduna China siga India siga USA sina ya piraktra mini India da ung chong chala ine EU na tawisi India su sama dai ko aduna yam yaw bani G20 ga sis da yari United States ki kano Park Silica ga to sida da yaw bani ko adu me am sik to papiro ko haidi sisu pabe aba kano article amani article ani se pa matam da id 10 minute 20 minute chang haningi kaina di sigi article ani se am important oy nga si cover gi oy phasa na important oy ko id si ed gi essay da ka sisi na ya din ed gi maram da kari ko essay ma iram ba kari ko PMLA gi maram da essay ma la aba adu ta ga di am phasa topic ne be se yam phasa article de samana na sisu India ga EU gi maram da lakpa haidi any India gi EU gi maram da lakpa any essay ma ima tamda sisi yam important no kana doini ko yengsi ko centrist lens on illegal immigration karai da tauba ko kano da ini so Election Commission of India na SIR gini gi maram da hana pata ragadi yam phajana khangni operation kalnemi ga hai se mamang khabar da yaograbani ahamba parakpa khabar nya inong parakpa mi gidi sisi khangchalu ko Uttarakhand da koi gi illegal immigration thadok na bagi da makta illegal immigration tan thok na bagi da makta tawba operation du ka operation kalnemi ka hai ne ri se ko adu me ani da pa ba bu di yai tawda bu
yamna haidi important oibadati leave out toro su yabadi yaba poni ko at least nang na pagi hara so one round haidi 1 minute 2 minute ta jar pa thok ke yai ka su kai de ko but abadu SIR gi baram da khang tar ga di amena pa ba line see import state ki pauni rising cost of poll promise tela Tamil Nadu ki state of play ni aya mane important poi gande ko sigumba paw se haidi state ka related oiba pauni ni important poi di ba ka su adagi Wikipedia has 3000 iPhone ki maram da pauni Wikipedia ki pauni ka su important oide see from the archives se pabiru no ko archives ki ni kai su important oide text and context se approx to bagi am hire ke text and context se moina Google search tawra kan da torok po ni si UPSC ki oina di yamna id important oi data oina use to si ko UPSC ki oina masi se yeng si ko haidi news in number gi news si amount sanctioned by the PSP for MSc ko si kai sukana de masi ki pause increase in Indian refined crude processor si ya de all men si important oide ka shu construction worker of skill in Delhi government ko total population China ki total population si is the China population ama thok real si ma khangbiro ka shu important oide ko si mu yeng si next ki pause what is Tamil Nadu's new hybrid pension yung ko hybrid pension hara ko sida Tamil Nadu ki pau ne but tawadu pension ga hai se important ya oi hybrid param se ko Tamil Nadu government has until the Tamil Nadu pension scheme Tamil Nadu ki pension scheme how do create assured pension scheme hai na ko combined features of all in unified pension scheme growing demand ne yung all in unified pension scheme hai se kana khang ba yaw ke all in unified pension scheme hai se all in unified pension schemes ke khabar toina parak pa mi dadi masi se khang ne khabar poina toina parak pa mi dadi all pension scheme hai ba leirami hana thaina mamang da aduga new pension scheme maina koi gi government hawdok pa ma lei ani se combine tawrakanda unified pension scheme maina husi chatnari se ko government chatna ba hawgram ni ko si se all pension scheme new pension scheme unified pension scheme all pension schemes ina ka dogi hara kanda koi gi pension tan to pai se pension se ka dogi hara kanda koi gi job ama to bal lura kana chahi lura kana phangba paisa phangi dana ko adu gi dani ko mali gi oina phangba lei pulap job launa pirak pa malei new pension scheme sina pulap job launa pirak pa dani all pension scheme sina mali gi oina phangba dani new pension scheme sina tolop tagi kak toiba all pension scheme sina tolop tagi ka oidoiba aduga unified pension scheme ai sina animak tagi features yalo semak pani oidoini ko adu do Tamil Nadu gi oina di Tamil Nadu assured pension scheme haina satnai sine haise adu gi maram dane si pause karigumba masigi maram sita khangdraba OPS NPS UPS kisi maram da khangdraba hana digi parakpa oidraba or hana digi parakpa oiraga su ke gyan dadraba ko pabiro important ore ko adu taraga di pabiro ko adu na adi pension scheme ki maram dane si pension scheme gi any SA ma ha patam da important ore adu taraga di masi jimaga full da pawa matam da 30 minute atum phagrani 30 minute hadi 10 minute another 5 minute amaga paraga de dum yare ko aduni ko sisu next khabar am yengsi next news am yengsi SIR verification gi ni ko sisu important oi bidi oi tawada SIR ge baram da khang taraga di kasu paru bai kana de ko anauba akoi gi kano lakpa bidi kana ni na khalle haidi sum pa ba SIR ge baram da khang da ba bi gi di pasalo kasu kai de but SIR ge baram da khang boi taraga di si paru bai kana de ko adagi SSC gi natraga spoken English tamning ba kangu gi di si important yam oi ko si pabiyo yam important yam nungai bani pa ba English ge baram da yam nungai bani quiz se kana de ko kasu quiz yam kana de aduga si yung ko UAE ga India ga gi letter sign tawna graham ni masisina Indian Express ki headline oi badi ko Indian Express ki headline oi bani ko Indian Express headline oi bado Hindu da di manung da pau je oina phawra e pau je oina hapa mi ne ba khamra ado UAE ga India ga gi laina ba mari du ni ko si se mari du khang ga ra ga di si se pabiro kari installment tawgre khot kre na hape pabiu ko isalo bai kana de
sign ꯇꯧꯅꯕꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ important ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ UAE ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯦꯇꯔ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯄꯥꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ important ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯗꯣ important ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯅꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ or ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯀꯤ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯅꯕꯁꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣꯕ ꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯎ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ important ꯑꯣꯏꯔꯦ like ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯄꯣꯂꯦꯟꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯣꯂꯦꯟꯒꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯋꯥꯔꯤ ꯄꯥꯕꯤꯌꯨ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯗꯤꯜꯁꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯖꯄꯥꯠꯀ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯏꯟ ꯖꯄꯥꯠ 2025 ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯣ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯏꯁꯜꯂꯣꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯥꯎꯒꯜꯂꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯣꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯣꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯨꯄ꯭रीम कोर्ट कनोगिनी मी अमगी पाव इम्पोर्टेंट कशु ओइदेको अदगी फाइनेंशियल ग्रोथ से IMF ना कनो पी हैबनी कशु इम्पोर्टेंट ओइदे डेटा गातनी को सी से डेटा भी कशु इम्पोर्टेंट ओइदे इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शन से फाइनेंशियल ईयर सी ओइ खोली का है ग्रोथ प्रोजेक्शन से कशु इम्पोर्टेंट ओइदे अदगी सिसु हुजे हुजे कनो जम्मू कश्मीर दा टेररिस्ट के मतंग दा तौइबा ऑपरेशन 3C1 हाइसे 3C1 हाइसे SSC की ओइनदी हबे पासन बे याय तो का इम्पोर्टेंट ओइबा पोनते को सिगुमा मैम अमस दोन सही को दिंग थोइ को अदगी अतई इम्पोर्टेंट ओइबा हारगदी सिसु इम्पोर्टेंट ओइदे कांग्रेस की डेट की अग्निवीर की मतांगनी इम्पोर्टेंट कशु ओइदे को अदगी बीजेपी की पावनी इम्पोर्टेंट ओइदे बीजेपी की पावनी कांग्रेस की पावनी तृणमूल की पावनी इम्पोर्टेंट ओइदे पॉलिटिकल पाव आतनी को सिजे अदगी सिसु कांग्रेस की पावनी को अदगी सिसु कांग्रेस आदि हतकता विकसित भारत कदो NRECS की ममिंग अतोपा म थोदगिबदो अदुगी मरमदनिको ममिंग दो खंगनिंग तारगदि सिजे पाबिरो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन का हाइसे को कशु आदि कायना इम्पोर्टेंट ओइबा मनुंगी पावदि नते सो SSC थाबा मी मना खबर पा तारगदि सिगुबसे रिवीजन अदुम तौरदने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन हाइसे हाना NG कनो N कमातम का MGNREGS टुडे बको हानगी को अदु दुने सी ममिंग दो ऑन ग्रीनी ओ मसी ममिंग जो ऑन गिमने अदु ममिंग फाहोगे काना हजन पाबा सम रिवीजन ओइना पाबा को अदु को बद काना दोयानी मनु पार बे काना देबा अदगी राजस्थान की लिक्वेयर अदु तागी पावनी सी अदगी काजीरंगा दा मोय मसेन फुदनबदा टाइगर सी हाबगी पावनी सी सु कायने इम्पोर्टेंट ओइबनते ngarang gi paw nahan gi mane prime minister na 86 kilometer wildlife corridor ama sabado adu gi paw du masa am yawi ngarang paw pawa matamda khangi taragadi sida su yawe du khangamine hape revision su tawrida asine maru se kaina hari ngarang pawa paw se ngasi su dum yarakane ba khara adu duna revision adum tawrida do ngarang su paw ding ngasi su pani adumai taw taragadi adum kok sida dum lei hawduine chu duine ba adumaina चूदबगी खरा की पाबई वारी ने अदुगा मनुंग बासल बई काना दे मोय मसे फुदनबदा टाइगर खरा सी हाबजिबु कई काना गे ने पाव को अदगी सिज पाबे आई लाइक बीबी पेट के मरम द खंगद्रगदी पाबे आई को अदुगा इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन डेमोक्रेसी ने कनो से पांगथोई को कराई द नेशनल कैपिटल द कराई द पांगथोई SSC की ओइना याम काना नि को अदुगा SSC की ओइना याम काना नि अदुगा करी हाइनी पाबदा दुम काना पोने अदुदुबु UPSC की ओइना दी अखोय दी इंपोर्टेंट ओइ देबा न्यूज़ पेपर एनालिसिस तौबगी ओइना दी अखोय दी इंपोर्टेंट ओइ देबा खमरा अदुदना इलेक्शन मैनेजमेंट डेमोक्रेसी की मरमदा हपे पाबा मतमदा इंफॉर्मेशन पांग याव देबा सिदैसा को अदु SSC की ओइना दी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी ने इलेक्शन मैनेजमेंट जे कराय द पांगथोय 2026 की को बैंकिंग की ओइरगसो एनी को अदु सिजेमा खोटपिरन दिल्ली दा पांगथोकी को अदुमाइना अखोय इन का दगी
exorbitant hai se kaino har kanda unnecessarily increase tawbodo yamna haidi min hengana ba chang de sa hengat bodo fear hai tare ko important ka shu oi di ba sigumba se haidi ka hai fear hengale do tare crime gi paw gumba se important ka shu oi de ado ngasai gi ahum du pa matamda ngasai gi article ahum du pa matamda dum lo yara bani ko sisu important oi de gold gi price hengale geopolitical unrest se husi USA na Greenland lokshan ne na kana tawri do ka adegi Greenland lokshan lo yadragadi magi NATO gi group ta leba mi singdo kano 10% magi kano tarif thamani kholani ka ana USA na tawri do adugi maram oi bedagi silver gi mamal ko white metal gi mamal adegi gold gi mamal hengale ebo ko akogi stock market tawba kangu dadi yam kana deni ko stock market tawba kangu dadi newspaper se ado akoi dadi important ka shu oi de ko dagi mapalang gi pawda sum headline khak paw mapalang gi paw sidi kashu important ba yaude mapalang gi paw se joker ba mamle ke attempt negotiating with Trump adoda simoi khuse khanari dugini pabada dum ngai khalaga di dum pabiu but UPSC husi prelim naksal amnina ai ju pa pa de sigum basidi ko adegi China gi population husi drop toy ma China gi se yam nungai ba mana mogi one child policy mamang de soi khaba pa de yaw mamang gi dra keno mogi China gi se one child policy ngarang gi khaba daga yaw budi ko one child policy se sana ro budi gi mogi kai hai ni kano da demographic dividend sorak kadra na pakhat abni project se kham mogi kan hai ni ahal loi ba mi na he ni yam khalak pa dai tare ko aduna so kai hai ni China gi population se adubu moi se female male ratio hai tare ko adu di male ratio male na he ko yam na ko adu su yam na ke ni ngai oba pona ba ngarang gi khabar de yaw bani ko huzik si information ni data ni fake ni kai kana de Venezuela gi minister chu si Venezuela pha gi bai ni paw nungai bai wa ni UPSC ni important ka shu oi de ko paw nungai bai wa ni si su Bangladesh ke paw ni important ka shu oi de Spain da smaina train ni thengai na bai thokre ko ka shu important ka shu oi de paninga ga di smaina train ni paw paninga ga di do kano to bai ai ba ko haidi khoi gi sumain to incident di India da thokpa natragadi paro no ba ko terrorist incident India da thokpa natragadi paro no ba hoi yam chawba incident thola gadi khang be ko but pa da bana bute phai so like khabar ge pause de kamai pani khabar ge pause khara khara di pa ba tam ma si ko ai de khabar je hangam ni na UPSC de su hangkal e ba SSC de su dum hangkal e pa ba je kamai pani yam thu da minute ama da sa yeng se kai no WPS si pawa tam da ne khabar si headline se pa dinga de si jara pa biu si jara pa biu si is important oi de khang ne si WPL hai si kai no women premier league ai ne ba si important ka oi de New Zealand India da la cricket sana ne ka important oi de ko adigi Himachal Pradesh ki ni si so important oi de si tha dre mi amagi pa ni si important ka oi dre adagi Australia Open je husik day ani shuba tawre Australia Open loibada Australia Open kanana logi adu dum important wa more ko adu ka shu pa paningai ka shu yaude adagi Euro League se kanana logi husik paw sum sanari ko Real Society adu da football sana ba mi gi football yam mi gi si ne yam thi nungai doine Series A Bundesliga La Liga ai di kanana logi ha bu khatang yengado ni ko last kanana logi kanana namgi adu du khatani ko CS ki paw handak hangger ni na adu hangak su yai kanana logi adu mangai ko ai husi pawa kana logi bi khangdri ba ko adagi parabe method ko parabe method gi kanana phangi se double bagat kadam na phangi ko yam kai na important oi de World Cup Championship ko bana tamni na kashu important oi de ko science da scientific chase the tough task of building a gravitation detector ka hai se yamna physics yam thawai ya boy de hoi ai di pa thokre ko ado kashu important oi de UPSC point of view da ko but tawadabu sida new state of matter in a solid liquid hybrid ko
state of matter ka haibasida state of matter se koi anga ngena tam idana ko class 6 7 da so state of matter se kayam lei ka se adum si makha para khangni bu ko haidi state of matter is koi gi solid liquid gas ena lei adi ma ga option gre plasma ko adi koi gi art kano da kano manung da lei ba to kari sun manung da lei ba ka to ko plasma adi gi atom manung da lei ba semi liquid flow Namam lay dana adugumba ma'am khara pasan ba yai ko aduga si makha pasan taragadi akoigi nano scale kain harise akoigi nano particle ka harise si kaino kai se habet yeng ba yai ko dile su khara ga pasan taradi graphene ga yawbani ko adagi palladium platinum ga yawbani graphene ai se kaino carbon atom amana pareng sana saraga thambaduni ko graphene ja hangre ko paikha da UPSC da so important हाइदि ग्राफिन है कहीं कनागुबा में खंग होइतारगदि एकदम लेप आउट तौरो खंगदबा होइतारगदि केम कानादि पारुनुको लोयरेस देसा खबर ngasi पाबा सो खबर से याम तोइना पारिगे मागी मतम से याम पिक्थरकनी मतम से याम पिक्थरकनी खबर से याम तोइना पाबियु को अदुगा था मुकै मुक्ते अदुम लेपतबिदा पाव हुजिक से पुंग अनि अहुम चंगे हारगसु था अमा नि मतुंगददि खबर से क्याम याम नुंगारकेदि येमु Note same the Vidahana Pao, note same Mobile Coxicana de no same Drasuya, the same again, no same Drasuya covers it. Oh, Masana do by her Toracani Voko. Aduga Papa Matam the Kaihani, what is Anavayam no Ibni, Imana the guys, none to come back, what is Anavadaga, so I'm no Ibni cover paps. So cover say 30 minutes the Gihan Changbagi Wapam delay table. Adubu. After 3-4 months kuma parak taragadi adum 30 minutes ki makhada adum chingdarakpa yabani covers ko aduga information aru information chingju lohhoba yaba ko adumaina pabiro khangdaba leirasu WhatsApp group yawbiro sigi kano Telegram channel karikara lo yawbiro aduga dum message thabiro aina sangba matamda hanjarake ko ngasi gidi sida losalage Manipuri do pabadi pae Manipuri se class am tongning da bageni maya wara wibyade Manipuri se tawge tobaga tumning bana hale ko aduduna kari lai chu gramo khangde ise do tawdi tawrakani marakta ai boring churakta matam da ko ngasi gi sidalo salage thank you so much have a great evening